ана ин ду акси бародарон аст. бародароне ки дар намуди куштини ҷудо риштаи олимпӣ тавонистанд ки бо маҳорати баланди варзишӣ дар миқёси ҷаҳон ном бароранд. бале, ин толор толори бузурги маҷидовҳо аст. ҳам хуршед ва ҳам ҷаҳонгир, ду паҳлавоне ки миёни наврасон, навҷавонон дар олами куштини ҷудо ҳамтона доштанд. толори мазкур аз ҷониби падари варзишгарон ба хотири сайқани гӯштин миёни ҷавонон ва фарзандон сохта моҳиди бартавардорӣ қарор гирифтааст. хуршед бо бародараш ҷаҳонгир аз ҳамин толор ба мусобиқаҳои ҷаҳонӣ роҳ гирифтааст. имрӯз мо аз бозгашти паҳлавоне мегӯем ки дар намуди куштини ҷудо дар вазни сангин, аниқтараш вазни ҷамъи 90 килои наврасон хонараш ҳамтона дошт. хуршед 2 сол боз ба таваққуф рафта буд ва дубора баргашт. акнун баргашти ин паланги тоҷик дар майдони диловарӣ бори дигар ман фикр мекунам ки дили ҳазорон мухлисро шод кардааст. анамин паҳлавоне ки бо қаду қомат бо вазни сангин ҳоло вазнро иваз кардааст. ман хуршед маҷидов пеш аз ҳама саломи гарму ҷӯшони худро ба он нафароне ки пазмони куштини ман буданд ва тӯли 1.5 сол буд ки ман дар куштинҳои ҷудои байналмилалӣ ва куштинҳои миллии кишвар иштирок накардам. зиёда аз як сол набаромадани хуршед ба майдон ҳазорон мухлис ӯро ҷӯё буданд. бартараф гардидани иллати пой дубора ӯро ба майдон овардааст. сабаби дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ва дохилӣ иштирок накардани ман ин лат бардоштанам дар федератсияи русия дар яке аз тамринҳои дастаҷамъона буд ки ман тӯли 1.5 сол дар на майдони дохилӣ ва на беруна иштирок карда натавонистам. ин рақобатҳо бошад. гулчине аз қуввозмоии хуршед ва ҷаҳонгир аз мусобиқаҳои мухталиф аст ки пешкаши шумо мегардад. хуршед миёни наврасон ва навҷавонон ба натиҷаҳои назаррас ноил гардидааст ки дар вазни сангин ӯ ба қуллаҳои баланди варзишӣ расидааст. ҳоло марҳила ба марҳила аз натиҷаҳои ба дастовардаи хуршед маҷидов бароятон пешниҳод мекунем. моҳи майи соли 2015 дар ҷоми аврупо ки дар давлати руминия баргузор гардид, хуршед маҷидов сафарбар шуд. ӯ дар вазни ҷамъи 90 кило дар даври аввал озод буда, дар даври дуюм бо намояндаи венгрия ричард вазлик ҳунарнамоӣ карда ӯро шикаст дод. дар даври сеюм александр смановкро шикаст дода ва ба қисмати финалӣ баромад. дар қисмати финалӣ владимир кастинкро шикаст дода ба гирифтани нишони тилло мушарраф гардид. моҳи июли ҳамин сол дар ҷоми осиё миёни навҷавонон дар шаҳри чирчики ӯзбекистон хуршед маҷидов дубора дар вазни ҷамъи 90 кило баромад карда ба даври ниҳоӣ роҳ ёфт. дар финал бо варзишгари ӯзбекистон шоҳрух тураев вориди майдони рақобат шуда бо гирифтани имтиёзи зарурӣ барандаи медали тилло маҳсуб шуд. дар вақти наврасӣ ман дар чӣ мусобиқаҳое ки сатҳи байналмилалӣ буд, ҷоми аврупо, чемпионати осиё ва чемпионати ҷаҳон, дар ҳамаи онҳо иштирок намуда, аз ҳамаи онҳо ба тоҷикистон медал овардам. аз ҷумла медали тиллои қаҳрамонии осиёро ва медали биринҷии чемпионати ҷаҳонро ба тоҷикистон овардам. ҳамин тариқ соли 2015 хуршед маҷидов дар чемпионати ҷаҳон ки маконаш шаҳри сараевои босния ва герцеговина ба ҳисоб мерафт, миёни навҷавонон иштирок намуд. ин қаҳрамонии ҷаҳон хеле пуршиддат ва тезудун ҷараён мегирифт. ба ин хотир хуршед бо тайёрии ҳаматарафа ба ин мусобиқот сафарбар гардид. дар даври аввал варзишгари Монголия
бач ҷагартро шикаст дода ба даври дуюм роҳ ёфт. бубинед акнун шидои аввал бинобар сабаби камфаъолӣ ба варзишгари беларус дмитрий хахлов дода шуд ва акнун дар ин ҷо бартарии варзишгари тоҷик бар аъло шуд. ҳудуди 1 дақиқаю 40 сонияи дигар боқӣ мондааст то ин рақобат ва бубинед як партоби хеле ҷаззобу диданӣ ва вазари баҳогузорӣ гардид. аммо мураббии Хуршед дар ин ҷо ишора бар он дорад ки ин гӯё юко бошад ва дар ҳолатҳои такрор ҳам бори дигар хоҳем дид дӯстони азиз ки чӣ гуна Хуршед Маҷидов ин усулро иҷро кард бо ҳамон ҷониби дасти росташ. ҳарчанд бубинед дар дақиқаҳои аввал ба тарафи чап рақобат мекард ва бубинед ҳамон дошти ибтидоии Хуршед аз пушти кимано ва ё яктаки ҳариф бо дасти чап қулайтар аст ва дар ҳамон мавридҳои имконият фароҳам омадан ӯ метавонад ба ҷониби рости худ ҳам як ҳаракатҳои ҷаззобу диданеро низ нишон бидиҳад ва ҳудуди 1 дақиқаи дигар то анҷом боқӣ мондааст ва ин ҳаракати варзишгари беларус Дмитрий дар ин ҷо бидуни натиҷа буд ва дар дақиқаи охири қувозмоӣ акнун мебинем ки Хуршед Маҷидов оё ягон партоби зебоеро барои тарафдорон ва ҳаводорони гӯштини ҷудои тоҷик дар ин ҷо нишон медода бошад ё на. бо вуҷуди ин бартарии комил ба ҷониби варзишгари тоҷик аст, аммо ҳаракат ва амалкард низ ин ҷо бар аъло ба нафъи варзишгари тоҷик аст. ин ҷо як юкои дигар ба даст овард варзишгари тоҷик ва акнун довар ишора мекунад ки аз якуми дар ин ҷо агар 20 сония дошта истад Хуршед ҳарифашро дар ин ҷо муваффақ шуд аллакай юкои навбатиро низ насиб гардид. баъд дар муддати 15 сония вазари ва акнун ипони 100%. ин Хуршед Маҷидов буд ки қабл аз анҷоми вақти асосии қувозмоӣ ин ҳарифи беларусии худ Дмитрий Хахловро аз пеши рӯ бардошт ва бубинед имтиёзҳои Хуршед бар 102 расиданд. ӯ ибтидо як юко дошт, баъдан як вазари, инчунин дар лаҳзаҳои охир як дафъаи дигар низ туфайли юко, яъне имтиёзи юко низ ба даст овард ва усули асякомиаш хубу саривақтӣ иҷро гардид. ҳамин тариқ варзишгари тоҷик тавонист ки дар даври дуюми рақобатҳо ғолибият ба даст биёрад ва ба марҳилаи баъдӣ роҳ ёфт. аммо на, ин ҷо шидо дода нашуд, чун сонияҳои башумори дақиқаи охири қувозмоӣ боқӣ мондааст. акнун варзишгари тоҷикро мебояд фақат ба усулҳои тактикӣ гузарад. ҳамин тариқ бубинед чӣ гуна тарзи дошти варзишгарон як нав бо ҳам шабеҳ ҳастанд, аммо бояд Хуршед ҳамон қисмати уман камарашро нагузорад ки варзишгари латвӣ уман хубу мустаҳкам дошта ягон усулро иҷро кунад. бубинед ҳарчанд мехоҳад ба усуле дар ин ҷо муваффақ шавад, вале на, дар ин ҷо вақти асосӣ ҳам ба анҷом расид. дӯстони азиз, ва ин Хуршед Маҷидов он замон 17 сол дошт, тавонист ки нахустин шудан миёни наврасони тоҷик ҷоизадор ё мақоми сеюми ман чемпионати ҷаҳонро миёни наврасон ба даст биёрад. ҳамин тариқ бубинед рефери марказ ба ӯ ишора мекунад ки уман камарбанди ӯ ба тартиб дароварда шавад. ҳамин тариқ Хуршед Маҷидовро дӯстони азиз бори дигар расман низ эълон карданд. ӯ тавонист ки дар ин мусобиқоти пурнуфузи сатҳи ҷаҳонӣ ки дар ин мусобиқот зиёда аз 430 варзишгар аз гӯшаву канори дунё иштирок карданд, намояндаи Тоҷикистон тавонист ки ба гирифтани мавқеи сеюм ва медали биринҷӣ қаноат кунад. این پرتافتی خورشید مجیدوف در قهرمانی جهان است که در آنجا جایزه‌دار گردید. هستند، یعنی آنهایی که با من هم رقابت میکردن حالا در وزن 100 کیلوگرم اشتراک میکنند. جام پیشوای ملت، اوید به گشتنی جدا،
мусобиқае ки он вақт миёни паҳлавонони сангинвазн баргузор мегардид. барои хуршедбозӣ буд аз сину соли навҷавонон якбора байни паҳлавонони таҷрибадори бузургсол ва ҳатто иштирокчии бозиҳои олимпӣ қувозмоӣ кунад. ҳамин тавр ҳам шуд. ҷоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ки 5 октябри соли 2016 дар шаҳри ваҳдат баргузор гардида буд, ман дар он мусобиқа нав ба синни 18 қадам наҳодам ва ман дар он мусобиқа иштирок намудам. дар он мусобиқа ҳарифи аввалини ман аз афғонистон буд ки иштирокчии бозиҳои олимпӣ буд ва ҳарифи дуюми ман аз ҷумҳурии тоҷикистон буд ва ҳарифи сеюми ман яке аз паҳлавонони маъруфи Эрон буд. رفری مرکز در اینجا اشاره میکند که این پرتوفت ایپونی 100% است. اینجا البته در میدان باید نسبت یکدیگر با احترام اونا احسن این مجیدوف است. این اون شعری است که باید ما از تمام مخلصان این ساحه تمام مخلصان ببینید این کفکوبیا برای خورشید است. اون جوانی است که نیروی افتخار ملت تاجیک را بلند میبردارد. توسط چنین جوانان ما میتوانیم نسل نورس را چنان تربیت کنیم که باز ده‌ها و صدها چنین پهلوانان به میدان بیایند و ملت تاجیک را در عرصه بین المللی معرفی کنند، آبروی ملت تاجیک را بلند بردارند. و حریف من یکی از پهلوانان معروف ایران بود که من او را مغلوب نموده به دور دیگر راه یافتم و در دور دیگر باشد نماینده جمهوری ازبکستان محسن حسامالدینوف بود که من او را در دقیقه اول قوازمایی مغلوب نموده و آخرین نیمه‌نهایی جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را خط گرفتم. یکی از ورزشکارانی پرقوت از کشور همسایه می باشد محسن که نسبت به سن و سال خورشید خیلی بزرگ می باشد و با شبکه ورزش بماند. دوستان عزیز، شاهد بهترین رقابت ها از بهترین پهلوان های گوشه و کنار دنیا میگردد و این دوستان عزیز پرتافته که از جانب خورشید مجیدوف بود و زری بهاگذاری گردید از جانب داوری مرکز، اما این پا بوده است. دوستان عزیز، این پا بود. رفری مرکز قبلا اشاره کرد که وزری زکریا اسدی، اما وزری گرفته شد باز پس و ایپان داده شد. پیروزی چهارم مبارک باشد. خورشید مجیدوف ما همون رو تبریک میکنه و ببینید شور و شوقی هزاران مخلصی گوشتین طرز جدا را که از خورشید مجیدوف دستگیری میکنند. و در دور نیم نهایی باشد من با نماینده کوبا گارسیا مندوزا قوازمایی نمودم که او اشتراکچی بازی‌های المپی بود و خود همان سال مقام پنجمی بازی‌های المپی را کسب نموده بود و من با او تقریبا 10 دقیقه قوازمایی نمودم و با یک آگاهی که به من دادن من یعنی در آن رقابت باختم و برای جای سوم باشد نماینده دیگری ازبکستان عبدالله تنگریف که به همه ما و شما معلوم است یکی از پهلوانانی معروف می باشد که هم چمپیون آسیا و هم قهرمانی جهان را نایل گشته است و من با او قوازمایی نموده از حسابی هم قوت زیاد داشتن و هم کلان بودنش من با او قوازمایی خوب کردن نتوانستم و برای جای سوم مغلوب گشتم و مقام پنجم این مسابقات را کسب نمودم. برادر او جهانگیر مجیدوف پهلوانی که در تاریخ گشتین جودو توانست که در سن 15 سالگی عنوان قهرمان جمهوری تاجیکستان در نمود گشتین جودو میان کلانسالان را به دست آورد. جهانگیر مجیدوف در جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سال 2018 هنر بلند ورزشی را به دست آورده عنوان قهرمانی را به دست آورد. در قسمت فینالی این پهلوان تاجیک توانست که رقیب ازبک
سهراب تورسونوف جایزه‌دار بازی‌های المپی نورسان را شکست داده با گرفتن نشان طلا مشرف گردد. باید تذکر نمود که حالا جهانگیر مجیدوف میان پهلوانان 32 پهلوان شناخته سیاره در کشور آذربایجان همچون پهلوان بهترین اعتراف گردید و در آنجا تحصیل میکند. برادر من حالا نو به سن 19 قدم گذاشت و او حالا میتواند که 10 سال در مسابقه‌های سطحی بین‌المللی اشتراک نماید. بعد از 5 سالی ختم اکادمی عالی ورزشی باکو میتواند به جمهوری تاجیکستان آمده به مسابقه‌های سطحی بین‌المللی سفربر شود و ما از او امید کلان داریم که در چمپیونات جهان و بازی‌های المپی یعنی بیرق برداری جمهوری میگردد. دوباره میخواهد هنری والای این رشته المپی را میان سنگین وزنها نشان دهد. این نوبت وزن 100 کیلو را پیش گرفته است. لات برداشتن پایم به من تاثیر رساند و بعد از مصلحت دکتران من از وزن جمع 100 کیلوگرم به وزن 100 کیلوگرم میگذارم که من در وقت جمع 100 کیلوگرم گوشتن گرفتنم تقریبا 118 119 کیلوگرم وزن داشتم. حالا باشد 104 کیلو وزن دارم و در وزن 100 کیلوگرم آمادگی خود را به همه مسابقه‌های بین کلانسالان دیده ایستادم. اکنون خورشید نو میان بزرگسالان کمر همت بسته است. او در دل نقشه های بزرگی را پرورش میکند که با آرزوهای دیرینش رسد. در بین کلانسالان 3 مسابقاتی است که یعنی همه کلانسالان با آن مسابقات تیاری میبینند. این چمپیونات آسیا، چمپیونات جهان و بازی‌های المپی میباشد و نیت ما هم در بازی‌های المپی 2020 اولین را خط گرفتم و بعد آزمایش خوب نمودن بود، اما با سبب لات برداشتن من نتوانستم که در این بازی‌های المپی یعنی خالهای المپی را جمع نموده اشتراک نمایم و من باوری کامل دارم که در سال 2024 در بازی‌های المپی اشتراک نموده پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند می‌بردارم. جهانگیر مجیدوف بعد ختم مکتب عالی ورزشی به تاجیکستان می‌آید و برادران برای بالافشانی پرچم میهن به میدان نبرد گشتین خواهد برآمدند. فقط نام نکو و صدای سرود ابدی تاجیکان، سرود ملی تاجیکستان. زنده باش ای وطن تاجیکستان آزاد من. در این شده ما با خورشید و برادرش کامیابی های نو به نو را تمنا داریم.